Kirente toingi na ndi ura wari gavana wa Bairia Jamiru Kiraito Murungi ugite kagita gaka niga gucokanira utongere bobata na giteo ya Jamiru Kiraito augite bobo bokombika gukurukira gavana w'umweru wa Miru Mutumanto Ithinkia arona nite gwitikania na utongere bwawe bwagwikia Miru mbere no Antoni awe seneta Kathuri Murungi augite kuri no kiri Miru nonto nande kinya atongere nibagwatanirite ngaukano na ukabere barete jaja bari mwamburene jamathi kontere chagikurune tugikare nakurikithia Akiaria MCA wegojisti Muchundomiano ura wari ngavana wa Meru Kiraito Murungi na seneta wa Meru Kathuri Murungi nibaugite thaiji Meru nicoketie ngwataniro na mirandi ya witi na mbere ikambiria kuonekana maturene kiri wathani bobwa ngavana Mutumanto Ithinkia na kinya ngwataniro ije ikabombithia gwita kiri thirikari nene gukubia mirandi nao na bakiuga bari na umanga bana Mutumanto Ithinkia kareto ugaruruku bunene kiri utongeria bubwa Miru bakiringithania na thirikari rerari wathani na yakawira mwangaza arutangwirira guamete kangbetelete gukia kitwambiria barabara tuguma kulonchirujirwa kianjogu na tukari kinya na antu ba county tene batatu itaga lakini thaini ba utwita na tukarutaniria ngugi together. So I want to promise the people of Wegoji East, kasi sasa ikifika April mvua ikipungua kidogo Mei, hizi barabara nyingi zote zilikuwa zimekwama nitakuamua. A new beginning in Meru na nashukuru vile tumeshikana na kina our seniors Kiraito Murungi, former CSs na wote ndio tuweze kuendeleza Meru pamoja. I'm very happy indeed and I want to promise you as your senator ya kwamba vile Muchui anasema utaona Meru sasa inasonga. Iko vitu mingi iko national government utaenda tunachukua pamoja na governor tunaleta. Iko vitu mingi ya county tunapanga vizuri vile county yetu itaendelea vizuri. MCA akiwa maendeleo ya Kamberia next week. Barabara chonda ya Kamberia kuthithia kairi na mantonze ala kwa mitaga kwa mura ntinya inyomba kwa ombe chiri ture ile metana la shawondi fund na yokona Ithinkia ne yetana manto ya Meru ne wire inya ikatho kaniseni so kila tukwenda spirit ya unity yomba witambere kila tongeria bonde ba Meru kuona ni kwena mukurani yo wathani bontu Ithinkia na wathani burabura mbere atongeria babare tientere chegekuru ne mathiko ne joro wari PC Benson Karia ara Kiraito akiaria ugite kagite ne karia bari wathani ne utongeria ne bware na riri na giteo akiuga nikyo nande bakwenda gucokaniria Jamiru na kinya gicigo mbunge kia South Imenti unene ibwa ina riri ara kwetha kwena bantu biye guku PS Murishia na PC Karia kwa ina very dignified leadership in South Imenti. Hakukuwa na matusi watu wanaona siku hizi people have devalued leadership. Kwa tuenda mono tutongere tena ndani MP wetu Dr. Shandra Kimweti tumba uchokia South Imenti ara ya mbere either constituency heshima constituency ya maendeleo itena gituma na irumi na we seneta Murungi na uretie mwingi kugwatira na barabate guchumba gwetithia na mbere kithomo kenda mugongo jukomba gukura 5,000 in a day school can keep that student in class the whole year. So sisi tuko duniani hii kama una 5,000 excess saidia yule anjiwezi. Saidia yule anjiwezi. Take 5,000 pay that school fees to this kid. Na tukifanya hivyo sote hii mambo inaitwa masomo itakuwa rahisi, tutasomesha watoto wengi na muthiene Kiraito Murungi na urethi aritingu gibathirikari kwithira baki banga bwegadira bengu gine mbere ya beta kunoka ni untungu gicha thirikari ticha untwire ni Muchui hata wewe utaenda nyumbani si hata mimi niko nyumbani ndio so when you are there panga retirement kadhani mboshingo toge PC anda kanatu
alafu the knowledge you have, because that mzee shared the knowledge with me, share with others. Kumage koro negoji stige shigombunge kia Southiment inge report rateto shawero Juma rea kwa rieto ni mutuge kare.